I evo nas, idemo u teretanu, ovo je drugi dan. Lajkujte, subscribeujte i šerujte. Evo nas, sami smo u teretani. Danas ćemo raditi leđa, prvi put sve. Malo ćemo se zagrijati prvo, još smo samo u teretani, tako da ono, odlično. I ostanite do kraja videa. Barber roll je odrađen, krećemo na mrtvo dizanje. Mrtva gotova, slijedi lat pull down. Unutra. T-bar ovo odradi, još gibovi i to je to, koliko uspijemo za danas.